Dozvolite mi prvo da vas pozdravim u ime grada Novog Sada, u ime gradonačelnika Miloša Vučevića. Lično osjećam izuzetnu čast i ponos što mogu da prisustvujem ovom događaju večeras. Grad Novi Sad u saradnji sa Kulturnim centrom već drugu godinu usko sarađuju po pitanju organizacije ovog bitnog jubileja, dakle Dana slovenske pismenosti i kulture, posvećeno našim velikim hrišćanskim i slovenskim svetiteljima Kirilu i Metodiju, i moram da kažem da smo ponosni zbog te činjenice. Zašto je bitno da se sećamo Kirila i Metodija i njihove, kulturne i druge baštine koje su ostavili nama amanet? Prvo iz razloga što na ovaj način, locirajući uspomene i sećajući se bogatstva koje nam je ostavljeno, imamo priliku da izgradimo mnogo više i da radimo mnogo bolje i konkretnije na jačanju slovenskog i srpskog, kulturnog i svakog drugog identiteta. S druge strane, ovaj događaj i njegova proslava i obeležavanje govori o tome da je grad Novi Sad, da je srpski narod deo jednog širokog slovenskog, kulturnog i svakog drugog identiteta i da mi predano radimo na jačanju tog identiteta i tog jedinstva. To jedinstvo, moram da kažem, došlo je do izražaja i ovih dana kada je naša zemlja pogođena neslučajnim nesrećama i velikim poplavama. I ovde je došlo i ovih dana je došlo do izraza tog slovenskog jedinstva u svakom smislu. Jedinstvo srpskog naroda koji se ne viđa često i moram da kažem da sam polaskan zbog te činjenice što smo svi jedna porodica i što smo svi jedno u ovim danima kada proslavljamo i ovaj bitan jubilej. S druge strane, osim tog svesrpskog jedinstva, pokazano je jedinstvo drugih slovenskih naroda koji žive na ovoj teritoriji i koji žive na teritorijama van ove zemlje, odnosno u susednim zemljama. I ovom prilikom želim da se zahvalim svoje lično ime i ime grada Novog Sada svima onima koji su pomogli i na svoj način mogli da doprinesu onima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Hoću da kažem da ove godine grad Novi Sad možda skromnije učestvuje u obeležavanju ovog jubileja, shodno činjenicama koje sam ranije naveo. Međutim, ja bih ovom prilikom želeo se zahvalim pre svega Kulturnom centru grada Novog Sada i direktoru Andreju Fajgilju što su, pored sve nedaće koje nas ipak našli snage da dostojanstveno i na pravi način obeleže ovaj jubilej, a grad Novi Sad je dao malu podršku koliko je to bilo potrebno da bi se ovaj jubilej obeležio. Svima želim da uživate u programu koji je pred vama u svim ovim danima, od danas pa do 31. maja, i da naučimo mnogo više o našoj istoriji, kulturi, našoj tradiciji, jer to će nam biti bitno da gradimo dalje, da gradimo više i da budemo bolji, konkretniji i da čuvamo bolje i jače svoj identitet koji je jedinstven i koga ne treba da se stidimo i na kome treba da radimo i na kome treba više da doprinesemo. Hvala vam svima u ime grada Novog Sada, u ime gradonačelnika na tom što ste večeras ovde u velikom broju i želim vam da uživate u programu koji je pred nama. Hvala vam puno.